Karolo e ya mabitla ke ntšha mme mo go yona go bolokile batho ba le bantsi ba ba tlhokafetseng ka ntlha ya COVID-19 magareng ga 2020. Baagi ba re mabitla a botlhokwa thata mo go bona ka ge a ba gopotse kotla botlhoko e ba nnileng mo go yona ka motsi o ba neng ba latlhegelwa ke bagabo bone. Mmasepala wa Polokwane o latofaditswe ka go se bontshe kutlwelo botlhoko. The municipality has actually removed this, the landscape of their mother's grave. Actually, this is my wife's grave, so to say, and I feel very much, my heart is very much painful as of now, due to the fact that we incurred, plus or minus 15,000 to just make this the landscape. This is unacceptable. Many people has come to me since this happened. I'm trying to give bystand to all the families. It's just very difficult, and the municipality they don't know that they actually took our souls from our bodies, and we must relive everything again, which is so difficult, and it's just unbearable. Gabagare Mmasepala wa Polokwane o re o ile wa ntsha kitsiso ya bosetšhaba tebang le go thubiwa ga mabitla go lekanyediwa le boalo ba mmungo gola ka ngwana etsele. O re o dirile ditshekatsheko le gore ga gona tshenyo ya mabitla e tlileng go itemogelwa.